سلاف گهدارو دوستین برنامه فرهنگ و توری کردیه و داخل شما جبشکا کردی لرادیو دنگ امریکا هفیا خوشی و شادی جورادی کتن ده برنامه فرهنگ و توری کردی ده همو روزن دوشنبه لویدمی از وابه میوانی نویسکارک هنرمندک روناک بیر شاعرکی یانجی جوامرکی خودان برهمن فرهنگی ادبی و هنری بن چند بسیارن ساده جوانا بکین حتی به برسیون وانا ام هنکی آگهداری تفگرا روناک بیری و کلتوریا کردیا هفت چرخ بین میوانی و هفتیه نویسکار خورتی کرد عبدالله کوچره. عبدالله کوچر حتی نها 4 پرتوک برهمینوینا لی ناونیشان پرتوکاوی داوی گلک سرنچ راکیشه و براستی جمن را مرق بو از دیگل وی نویسکار کرد پاخوم به تایبت پشتی وان چند روژین بوری پرتوکاوی دماهی بناوی پیلاوا بریندار درکتی. که عبدالله دمیت بخیر. دنباش که دنباش رادیو دنگی امریکا دنباش گودار نیجا سپاس ادزانم پرتوکتین بری نها گووندستان مرن کوچرنامه لی پیلاوا بریندار اف چه ناو نشانت؟ یعنی من وان چند سال داوی میگلک چیروک نویساندن یعنی به تمای پیلاوا و کو پیلاو گلک دسریم دهات چو کتناو رحمن و گلکی برنگی که از ایشاندم ویجا متخواست درد مجوی بریندار بونه پیلاوی چیه یک جه از خازم یعنی من ایشو برینداری جواکی من د سمبولا پیلاوی که ده من خواست از سمبولیزه بکیم متخواست از پیلاوی که و بیجم که جواکی ده چه حالی روحیتی ده چه شوپین شر این داویل سر پشتا خواهشتیه چند دیمانان و پیشکش کم تدوی پیلاف بکی سمبول او چه سمبوله تدوی ناوی نبیجی رنگی نبیجی وینوی دیار نکی لی وکو پیلاف دیار بکی او چه سمبولن دوان چروکی من ده مثلا پیلاف کو پیلاوی که مرف بریندار بوناوی مثلا هری اف چروکا هنی اف چروکا پیلاوا بریندار ده کو گلیک لپیلاوی کتیه و او پیلاو من گوتیه اف پیلاو برینداره او پیلاو جچی دا کتیه دنگه شروانه کی دبیه و او پیلاو پاش یعنی لشکران پولیسان و پیلاوی گرتنه وان پیلاوان توپ کرنه و شوپان وان پیلاوان جی خودی وان پیلاوان گرتنه کسی وان پیلاوا دایی نگرتنه هلبت مرف در ریا ویجهی ده مرف کاره وی که از بجم سا سمبولیزه بکه کو پیلاوه که بریندار جی حال جواکا بریندار کاره جاناوه بجه تو بحثی شران دکی او چه شران؟ خود شر جی داوی یعنی مرفت کاره طبی همو کرده چروی که من دشی مرفت کاره یعنی یکی کرد به کو شر دیده شر کردستانی بینه چه هیه چه تونه پسیکولوژی شر شوپو دوسا شر آکور لسر رحی انسان اشتیه یک کاره ویته ده بینه هلبت لی مثلا خوندوانه که اف چروکی مهنک جوارگرینه زمان دنجی ترکی جی و عربی جی و آلمانی جی یک مثلا بیشن انگلیزی جی دم بخونه یک مکسیکایی به یک سی آرژنتینی به کاره هر وهاوی شر دناف جواگا خود ویشی بینه یعنی متخواست از وی روشا شر یعنی دما جواگا که شر درکه و انجی دناف وی شوپی ده به کجه درکه و کی جان برینان لسر خود هیله کی جان برین لسر جواگی دیله متخواست از چی کی وی و بجم از کرده چورو که من تنی 5 هفوکان 10 هفوکان 20 هفوکان گله کی کردن تو هست که از وی کرده چورو که پچوجوگ نه دستریم ده که از هست کم کرم کشمر مثلا وی کلکسیونا پیلاوین لشکران که از نشو نه تکس نبر منه ری مگوتیه مثلا او جیران ما بو ام به هفره مزن بون دما پچوک بو پیلاوین لشکران بو یخت کش دما مزن بو پیلاوین لشکران ما چید کش دما پیر بو کلکسیونا پیلاوین لشکران چی کش دما مر همو کلکسیونا پیلاوین لشکران پیره دشارتم افشاره یعنی شعره چی بکن؟ تی گله که حوال دبیجن یعنی دبیجن اوه هنی
gelekî nîzîkî helbestiye jî rast e dema şixwe dercê çi ye derdiye kurteçûrikên piçûçokin lê dema meriv tekstekî meriv em bêjin vepalîne meriv bipalîne jê dawî yani vegotinekî Kurd mesela bêjin 5-6 hevokan ku bikarbe behsa 10 rûpelan bikin bikarbe behsa belkî dirêjayiya romanekî jî bikarbe têde ve bêje xwendevanê Evdila Koçer kîne? Xwendevanê min ne xwendevanên ji rêzê ne xwendevanê min ên ku her dem li benda sürpîzan yani benda tiştên nû ne ez xwe pirtûkekî binivîsînim hema ne ku ew pirtûkek derket û ew yani divê temayekê min ê xurt hebe nivîskarî jî ji bo min nivîsevanî ji bo min her ez kevim pey şopa nûbûnekê ez dixwînim û lêkolîn dikim bala xwe didimê û ji min re nivîsevanî jî divê leh bikeva pey şopa afrîneriyekê nû xwendevanê min jî yani ez divê wan bixim nav rihekê nû bixim nav dinyayekê nû û wana vek jî ne xwendevanên rêzê ne bêjim xwendevanek ku were bêje leh ez ê Kurdî bixwînim divê nekeva pey çîrokê min ji ber ku ez ne ku bi Kurdî dinivîsînim ez bi Kurdî behsa tiştên nû dikim Tê digiham kêşeya gelek xwendevan kêşa hindiye mesela ziman e yani gelek xwendevan bi tinî eger bizanin Kurdî bixwendin ji wan re destkeftek mezin e lê ez dixwazim bêjim govendistan mirin koçernama û li dimahiyê jî pêlava birîndar ji van kitêban te qazancên diravî wergirtine yan ne? Nexir qazanc yani na mixabin rewşa şixwe weşangerî ew kawê jî trajediyeke mezin e mixabin qazanca wê tune û em gelek caran lavekarin ku weşanger pirtûkê me çap bikin yani wê xêrekî mezin li me bikin gelek caran pirtûkê me dêlin di dûr û qoziyan de heta salek 2 sala cana lê jî narin li me ve negerin cana bersib Belkekî Evdila berhemên te wekû te berî niha ji mir got diyar e ji sinûrê zimanê Kurdî derketine hatine wergerandin bo zimanên dî lê çîrokê te her di nav kitêbe de mane yan jî derbasî bo nimûne şanoyê bûne yan ne? Belê çîrokê min du sê çîrokê min li Bakur bûne şano jî û yek çîrok bixwe jî bû şano lê mixabin yanî weke ku ez bêjim jê ji çîroka min dizîn û li bajarekî Tirkiye navê na nizam kîjan bû Mêrsîn bû Eden hebû xistin şanûyek mixabin baş ê ku bi navê te hatine bi navê çîrokê te bi navê te berhemê te bûne şano belê ev niha çîroka min a dîsa guhar mesela biye ew biye şanûyeke kurte şanû û van teksê min ê piçûçok jî ên şanû weke xistine weke van kurte şanûyên piçûçok an jî skeç deyî dibêjin mesela bêjin şanûyeke piçûka henekî wisa kirine û her wiha ev ên din jî ên çîrokê min ê dî jî deyî ketine gelek antolojiyên zimanên din de jî herî dawî antolojiya Erebî niha kek jan dost amade dikir an jî derketiye haya min jî tune lê çîroka min a mirin wê bikevî an jî ketiye Kekî Evdila ez pisyarekî li hemû nivîskar û şair û xweyî berhemên Kurdî dikim divê bernama xwe de Ferheng û Torê Kurdî ez dibêjim di sê goşeyê ronakbîriya hevçerê da nivîsevan dezgeha weşanî û xwendevan ev sê goşa ez dibînim layê xwendevan lawaz e xwendevanê Kurdî kitêba Kurdî lawazî divî layê de heye ji ber çi tişta ku ez ji tecrübeyên xwe bêjim ji Bakur deyî ji ber ku perwerdeya zimanê Kurdî tune xwendevanên hêyî jî bi xwe fêr bûne dema perwerde tune ve nikare bi xwe ve komeke xwendevanî peyda bike ji xwe bêjin xwendevaniya wêjeyê xwendevaniya pirtûkan ji xwe bi tena serê xwe jî re tiştek divê yani ew bi xwe weke ez bêjim lûkseke ez bêjim xwendevanên bi milyonan ez bêjim xwendevanên Tirkî hene ji wan xwendevana tenê em bêjin sadî çend jê xwendevanên wêjeyê ne û ji wê jî çend sadî çendên piçûk xwendevanên nivîskarên cihê ne xwendevanên taybetî pirtûkên cihê ne yani û berhemên baş tane çak tane
لما خابن كردي كو ازنا مثلا باكور كانت نا زمان كردي هيدي بيشت كذا وعاد دوا أبي نها جلك جوانن ما هيدي دست بخواندنا كردي دكن يعني مثلا كيجان برتوكابا بكذا برزان تخازن بخوينن بيرا وبخارا كوما كي خواندوانيا مازونا وابكه ودورا جيوي او خواندوان تكستي ناسمي وي يعني متنا هاي پخشانا هاي هلبستا هاي وناسكن ودورا جيوي بكامل جوي ويجخوا بناقينن مثلا مجن تكستين باش نيسكارين باش وبناقينن وببجرن ويدي بدن دو شوبافان ويبدن دو از بيجم شوية وان انجي إزما كاكي عبد الله دمي برنامج في جارية فرهنگ تو رب دماهيات از گلک سپاسیا نویسکاری خورتی کرد عبد الله کوچر دکم جبو وان صحبت دوی سبارت نویسین و برهمین وی ین ادبی گلک سپاس تا جلک دیگه نه یک داخل شما هی خوشی و شادی جوړه دکا